Sabatha imini Sabatha mayibe hlabangcwele. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo weSabatha. Isihlabelelo senkumbuzo yezikulwane senkumbuzo yokuzila. Inkumbuzo kaNkulunkulu. Ngiyakhetha unyazi lezulu lo khulumayo umfana wasemabheleni entabeni zasempangeni ngaphansi kwenkosi ubiyele ogelweni bangcwele ngithunyiwe lapha sekunesikhathi kufanele ngabe ngizohlambulukela umndeni lapha kunekhehla lakithi engathi mangilele lafika sekuyisithuba nje eside ngithi kulapho ko 2017 2018 malifika leli khehla kimi lifika leli khehla lapha kimi malifika ngilibona kungathi sisenhlangakazi endala kuyosetshenzwa makuyosetshenzwa lapha ya bese kukhona inkosi yasezulwini ubhombela isitimela samampondo ngangiqala ngisho ukuyibona ke ngalelo nsuku bese bengathi usilindile uyena okhetha abantu abayosebenza azohamba nabo ayosebenza ngoba ngazi ukuthi khona indawo yakuyona kuyosetshenzwa khona uma esasikhetha nje esibiza ngamunye bese kufika ezinye insizwa ezazingakhuluma isiZulu engathi zayisuka nje lamazwe ngapha phezulu koTopiya kanje bayifika lezi insizwa sengisele ngedwa manje angibiziwe bese lezi insizwa ifika seyibuza umuntu wasezulwini usethi hawu bese ngilinde nina zifika ziyagijima nje sezigijima mangisathi ngilalela ukuthi hawu ngasala kanje bese kuvela ukuthi cha ayikho into esingayenza kodwa uzosala la mhlawumbe usala usebenze ngoba ngathi ke kuyambiwa la ngathi kwangibikwa isiza njengoba kusokuzokwakhiwa umuzi nje mangimba ke la uthi ubhombela angimbe ngize ngifike etsheni lesi99 mhlawumbe mase sifike etsheni lesi99 kuyobe sekuyakhulunywa ke angisale ngisebenze ahambe nalezi insizwa nebala ke ngasala ke ngasebenza ngimba la ngaze ngafika kuleli tshele ka99 mangifika kulona
Simba kusengathi ngaphansi kwenhlangakazi Simbisiza engathi kuthiwa ngimbisiza kuzokwakhiwa lapho mangimba lapho sehambile nalezi insizwa esethi ke kothi mhlambe makufika etsheni lesi99 ebese siyakhuluma nangempela mangifika etsheni ka99 ngihamba shuthi ngiyamba ngiyabala mangifika ngifica la ngabona khona ukuthi inkosi makuthiwa ikhotheme ihlaliswa kanjani ngabe ke sengifica leli khehle lidala liselzelana amathela la ematsheni la labambeke khona bese ke ngilidonsa mangilidonsa leli khehla selidonseka nje sekuyazwakala ukuthi selabambelela lapha ematsheni kade lineminyaka la hlala awu bese liyajabula lithi hawu mzukulu usufikile awu mina nganenkathi lijabula bese ngithetha mina ukuthi hawu manje nani ngaboni ukuthi uNkulunkulu ngoba ubombele ukuthi laba ngathi mangibatshela bangitshela ingakho mina kuthiwa ngisale nje ngimbe la icala labo kusho ukuthi wathi mayibatshela lasho njalo izwi ukuthi ngathi mangibatshela bangitshela awu bese ngithi mina nani ngaboni ukuthi uNkulunkulu ngithetha lapho ngilithethisa lithi hayi mzukulu ungasathetha sizobafica ngoba usufikile nje ungabusathetha la ngempela ke labe lingithatha ke lingidonsa ayikho ke ingcebo ekhona lapha emhlabeni njengayo inkece lephakethe nempahla lezi zifuya emakhaya ezazingekho ngabe ke sesiyahamba sihamba nalo sesofika nje endaweni owumuzi shuthi lo muzi ngendlela omkhulu ngayo umuzi ongaphezulu mhlawumbe umashu noma netheku nje lilonke sesoqhamukela kulona lase liyaphela ke lesibonakaliso shuthi ngiloke ngihleli ke nami ngicabanga ukuthi umthetho wakhona bengifika la ekhaya emphefumulo kodwa manje ngingambulelekile ukuthi umthetho wakhona lo muzi uyisima kanjani lapho ekhambeni kwesikhathi ke ngahlala ke ngingenze lutho namhlanje ngithi uNkulunkulu akabakhumbula akhumbule isisu nonina omzalayo ngoba njoba wayekhona nje ngamfica ngokomoya ngoba sahlangana ngokomoya lapho ngiyacela uNkulunkulu washayimba ukuthi abakhumbule namhlanje ngoba ngikwazile ukuthi ngithola inkuleko engizomkhonzela ngayo namhlanje uNkulunkulu ukuthi njoba sabonana ngokomoya kanje ngiyacela uNkulunkulu ukuthi icala lakhe namhlanje alithethe nelesisu esimzalayo nabasekhakonina wakhe nabazukulu bakhe njoba yena nabazukulu ngicela namhlanje icala lakhe lithethwe namhlanje ngoba ikhona inkuleko engemphathele yona embuzikazi engizomnikelela ngayo namhlanje ukuthi khunjule yonke isizukulwane semndeni wakithi bese kuthi kunesibonakaliso futhi esinye esesinaso ngemuva nje kancane ngithi nabo bekulapho ko2018 uma usedlulile emhlabeni ngathi udlulela ngo2013 bese edlulile uma emhlabeni kufika engazi ukuthi kuqhamuka izalukazi engicabanga ukuthi ngokomnyaka ngendlela engasabonakala ngase ngathi izalukazi nje zalaba bomdabu baseNdiya ngendlela eseyiguge ngayo ngithi mangizibuka lezi zalukazi ngizikhomba kule minyaka la ko700 kwavuka leyo number kimi ukuthi ngendlela ezindala ngayo ngathi abantu basendulo kakhulu bese lezi zalukazi ngisathukile kube ngathi sihlele endaweni nje lama office amade la kusuke kubizwa khona imihlangano bese zithi lezi zalukazi chaza yangibona ngithukile zithi hayi mntanami mzukulu ungathuki cha uma wakho ukodizile emzini wahlala kahle emzini uhambe kahle futhi yonke into yakhe yobufazi uyenze kahle kodwa ilodwa icala lakhe angalenzanga akasifakanga isidwabe emzini eganile ngase ngiyathuka kodwa ngase ngijabula ukuthi cha ziyasho zithi uma icala lakhe lilodwa lenzile ngagcina ke nakhona lapho ngingatholanga ukuthi kambe kufanele ngilokhuzele kanjani namhlanje ke ngithi nakhona ngiyabonga ukuthi ngiphinde ngalithola leli thuba ngoba ngihamba nezinkuleko zegceke ezu5 okusho ukuthi naye ukhona lapha kulezi inkuleko kukhona lapha kulabo gogo engizobanikelela nabo ukuthi ngiyacela uNkulunkulu kaShembe nami ukhumbule kuthi ke lapho ekhona azamkhumbule uthe futhi ensukwini nje ke elamanje ke leli ngizobona ngifune ngathi ngifuna inkomo mangifuna inkomo ngizobona isithole mangifika ngasemadanyini la iphuza khona inkomo ngizobona isithole esimhlophe esingamakhififana ngamabala nje amnyama mangisibona lesithole bese kuphuma ngisaqalaza ngithi ngiyabhekeza kithi kodwa naso lesithole sakithi mangithi ngiyabheka bese kuphuma into engathi imbulu emanzini imbulu le encela zona inkomo ngoba imbulu iyayincela inkomo ma umuntu nje wake walandela einkomeni ayi mangisathukile ukuthi awule mbulu iyancela lesithole ngithi ngiyijikjela bese ishintsha ngoba phela ikhanda lembulu
lisixoxwanyana kanje bese ivele lishintsha libe imbulungana kube ngathi ikhanda lomuntu. Hawu bese ngiyathuka ukuthi hawu kodwa mase ngijikijela ke bese ibuyela ngaphakathi emanzini. Bayibuyela ngaphakathi emanzini ngithuka ukuthi yini lento engiyibonayo. Kodwa manje ngiyacabanga ukuthi emva kwalokho njengoba ngibese ngibuya ekhaya emphefumulo ngizolalela ngiyabona ukuthi cha kulabo abantu ababefika bezogana lapha ekhaya beza nezithixo zabo kushuthi lo muntu ngoba kwakusohlangothini la kwa left kwakusohlangothini lesinxele yabo mshumane kwakusehlangothini lesinxele bese ngibona ukuthi hawu okushuthi kungenzeka ukuthi yibo labantu besifazana abasobe befika bezogana bephethe izithixo za namhlanje ke nakhona futhi ngiphinde ngathola amandla ukuthi ngibaphathele inkuleko nabo abazolukhuzwa ngayo abazogezwa ngayo. Ngiyacela uNkulunkulu ukuthi angiqoqele isisu nezizukulwane ezezizukulwane zemndeni yakithi yasekhaya komama. Inkosi ibusisene kuzwile. Amen. Amen. Ngayikhetha inkosi yakithi ebuhleni bokuphakama unyazo yasezulwini. Amen. Lo goqe phambi kwenu umzwandile wazuma isibongo eintabeni zasenkandla kwaNcamalala. Inkosi engiphethe uyena uZuma. Amen. Bantwana basezulwini ngizoxolisa phambi kwesihlalo sasezulwini Shembe unyazi lezulu ngokuthi maye ngithuma ngingalaleli ngezwe. Kuthe kuzoba umhlangano kaJuly ngangisuka eGoli ngigibele ibhasi ngoba ngasuka ngoLesihlanu ngangofika ngeSabatha ekseni ngithi ngiyofika endlini ngilala. Ngithe mangilele ebhasini wasefika ubaba ungazi ukuthi sigubheni abashumayeli phambi kaNkulunkulu Shembe unyazi lezulu. Uwabe yakhuluma nathi uthi hambani nitshela abantu inkalo zonke ukuthi abangaphuthumi ukuya ebuhleni bangaphuthumi ukuya emzini kaNkulunkulu abangaphuthumi ukuya ebuhleni sezulwini abantu abahambe ekhaya emphefumulo ukuze ebuhleni sebebahle beyogezwa ekhaya emphefumulo. Kwaphinde lapho ngafika la ekhaya emphefumulo ngasabuza embhojeni ngaxolisa lokho kakhulu. Kwathi ngelinye ilanga ngilele ngisekhaya ngaqala ngahamba ngaya uthenga umNazaretha lo ungena sebehlezi lo elindwa ngentsha egqoka lapha ekhaya. Uthe mangabe sengiyuthengele kulaleni kwami mangilele ngibona ngathi ukuthi ngile ekhaya emphefumulo phambi kwami uguqe umshumayeli Majiya wase umshumayeli Majiya ekhuluma ethi na umbhobho khuluma ngomthetho waShembe engikhaca uthi khuluma ngomthetho waShembe wena uphethe umthetho waShembe tshela abantu umthetho waShembe uShembe yini ayifuna yini angayifuni. Ngabe sengumukele umbhobho ngabe sengiguqa sengikhuluma uma ngikhuluma ngachaza ngathi uShembe umqalo wendlela wathi mayifika ekhanda lebandla wathi agqokwe indwangu ngakaliki ungaqokwa ungena sebehlezi. Wathi futhi uShembe wathi mayifika kuleli bandla wathi inhlanhla uthi yabhinqa wabe senza umusa kwabangena amabheshu owafakisa amabhluku amnyama kodwa umthetho lekhaya uthi kuyabhinqwa. Ngikhuluma ngiguqile. Amen. Manje into engixolisa kakhulu ngithe mangilele umhlangano uzophela ngiba ngisaya emhlanganweni uNkulunkulu ungqabelile emhlanganweni ngoba angizanga la ekhaya emphefumulo ngizokhuluma lokho ayengithume khona kade ngisuka eGoli. Ngithe mangilele uShembe unyazi lasezulwini ngalesethempelini sibonakalisweni ngalesethempelini wase ngibiza ngegama lasekhaya wangibiza kathathu wathi sika woza ngabe sengihamba sengiphuma sengiza kuyena ubaba ngoba ngathi uhamba uzongena ethempelini kodwa uhamba la okuhlela khona inhlanhla ngathi mangiguqa phambi kwakhe wathi mfana ngifuna ukukuthuma ngifuna uphuthume kodwa sengibuka kabi wase kukhuluma kumina ngaphakathi ukuthi hey kambe uShembe mangithuma mina ngizwa kangikwenzi okushiwo uNkulunkulu. Inkosi ibusiseni kuzwile. Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu. Amen. Lo guqile usandile wakandanga amandla entabeni zaseSwazini phansi kwenkosi yakwaDlamini. Amen. Bangcwele abahle bengithanga izukukhuluma bengazi futhi ukuthi ngizokhuluma usukwini lwanamhlanje bengingalindele lutho kodwa njengoba ngiguqile ekseni ngifike ngahlala lapha
Sengibona nansi indlu la ngenhla le yakhiwayo engayibona ngonyaka 2023. Einsukwini noma enyangeni ezedlule bengilokhu ngithi njalo mangilele kufika isibonakaliso kuthiwa ngoba bengilungisa imali ngoba ngumuntu othanda ukulima ngilungisa imali engango 7,000 ngithi ngizothenga inkomo. Kodwa mangilele ebusuku kufika izinjalo lithi ayibona endle yakhe ekhaya lomphefumulo ithathe le mali yenkomo hamba ufike uyifake khona. Le yandlu ngoba ngiyibona indle engayibona ngonyaka 2023 kwangazi ukuthi ebusuku ngilele ngibona ngigijinyiswa abantu baphethe imbazo bafuna ungihlahlela ngayo. Kodwa ngamemeza ubabamkhulu kathathu kwase kuvuleka amazulu wehla lomuzi wehla ngathi ibhano ngathi ukhozo olukhulu wehla lomuzi uthi usathi caba baphansi njengalophu kuhlezi nje laphana kwase kuphuma ubabamkhulu ephethe imbazo egcwele igazi nelokhuza neshidela imhlophe. Wafika kulabantu abangazi ukuthi base bengibambile bengikhungela esihlahleni wafika wathi abantu abamdedeleni lona kade nifuna ukumbulala sesimbulele thina boshembe. Manje ngiyacela ukuthi uNkulunkulu ngoba inhliziyo yami ibingavumi ngibukela isimo sokuthi lokho engihlanganisile ngikuhlanganise kanzima kodwa manje kunezinto ebengihlela ukuzenza kodwa ngiyacela ukuthi noma u4,000 rand ngiwukhiphe ukuzoloba igama labazali bami inhlangothi zonke ibheka isiqu sami negazi lami ukufaka kule yandlu ukuthi umzwa sezulwini uqhubeke nami ngemukelele elokhuza abakakithi ukuthi uNkulunkulu abakhumbule ngalomzi. Amen. Amen. Bese ngidlule endabeni yokugcina bengiloko njalo mangilele ngibone njalo ngithi mangilele kufika izwi lithi wena uzokhula kodwa uzothi base umdala wakho umuza uzukuyithola ingane. Yaye ngiphatha kabi ke lento ngiloko ngiyinikelela uthe ngelina ngabona ngazi ukuthi ngibuye enkosini kuyonikela ngiphethe ubasket ngizowela umfulo ngathi ubasket wesibusiso sokuthola ingane. Kwase kuvuka umuntu wesifazane oyintombazane wavuka phansi kulezi zibe engizosiwela noma kulomfulo engizowuwela wayesekhuluma ethi sifuna ukubona ukuthi lengane oza nayo uzodlula phi nayo. Wathi ngiyoke ngibona uzodlula nale ngane ngithe mangiqala ngithi ngizowela mina la ngizodlula kwangazi ukuthi uyalwa nami ulwa nami ufuna ngazi ukuthi konje asisali ukuthi siyaxabana siyashayana kodwa ufuna ukulala nami kwembatha nami ngenkani. Wase qhamuka isalukazi khona lapho ngapheko komfula samemeza lesalukazi sathi iyeke lengane wena ngabe ukhuluma udaba lakho nalomuntu owakuletha la ekhaya. Sakhuluma lesalukazi sathi yambona lona nangane yami namzukulu ngathi yebo ngiyambona. Wathi lona wafika nekhehla la ekhaya lasendule lale yiwele elathwala ngayo la ekhaya manje lekhehla selahamba usesale embatha nani nina ingane zesilisa. Manje ngiyacela ukuthi uNkulunkulu angikhumbule ukuthi aselekelele ngalomnikelo ongango 4,000 rand anginakho kwanele futhi angisebenzi kodwa ngizinikela kuye ushembe uqobo lwami. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu ayitakule yonke lemndeni bese susa amatshe lapha abona khona ukuthi ikhona la kufanele kuqhuzulwe khona ukuze kuzonyakaza zonke izinto ngoba thina sazi ukuthi kufanele kuqalwe phi. Kodwa ngiyacela uNkulunkulu ayikhumbule yonke lemndeni bese khumbula umndeni wasekhabo mama nawo lokho guduzelela ukuza la ekhaya emphefumulo kodwa kungahlangani ngicela uNkulunkulu ababumbe phesheya kwethuni Nkosi buseni kuzwini. Amen. Ngiyalikhetha unyazi lwezulu lo guqile uphelelano kaMtshali eintabeni zaSondini enkonjeni ngaphansi kwenkosi yaseMambatheni. Bantwana basezulwini le ndaba esihlangene ngayo lapha inkulu kakhulu futhi iyesabeka. Ngifikile lapha ekhaya lemphefumulo ngilethe inkomo eyinhlanu. Ngithe sengiyilethile kwavela ukuthi lezo inkomo abakithi unyazi lifikile nazo kodwa bakayimukeli alikabagezi. Kwathiwa ngilethe enye inkomo eyodwa eyokuthetha amacala ami ngoba uyaboshwa ulapha emhlabeni bantwana basezulwini. Ngayiletha leyo nkomo ngathi sengibuyele ekhaya ngithe ngilele embonweni ngabona inkosi yamaNazaretha ifika emzini kaMkhulu
yathi namuhla mfana kaMtshali ngizokwenza inkonzo yakabheka bezayo. Ngithe ngisadidekile ngingazi ukuthi ubaba somfaka apha egcekeni ekhaya wase wasuka wathatha umhlangano waphuma nabantu akayifike nabo. Kwahamba isikhashana esincane ngibona ubaba usiyaqhamuka entabeni engakithi kwaMncwembe uyehla nezinkumbi zabantu ezinkulu engapheka umhlangano lwesihamba nawo sibheke Kenani. Lithe izwi uma ngisadidekile lapho lathi mfana lungisa isibaya uma uShembe efika lapho uzofika engene esibayeni bengithi ngiyabuha isibaya sikhe ekhaya. Nempela isibaya kithi saphela wayithatha umkhulu inkomo zasekhaya elikhulu kwaphela nje into ekuthiwa isibaya kwasala ukuthi sasila. Ngaphuthuma ngabiza abafana esibonakalisweni sasenza isibaya saqeda bafika bangena esibayeni wasethi khanda ke indlu yamakhosazane la ekhaya kithi oguqa ababili ade ngivele ngibakhandile abantu besilisa abanikazi beceke nezalukazi kodwa amakhosazane ngangakakwazi ukuthi kumele benendle ekhaya kwathiwa khanda indlu yamakhosazane lapha ekhaya. Kwadlula abantwana basezulwini lokho ngithe ngelinye ilanga ngihleli nje ngangihleli lapha umshumeli Majiya wayikhuluma lapha uthi uphi lo mfana udokotela wayelethe imbuzi yokuqonywa. Ngiphakamise ngithi yimi Mshumayeli athi kuthiwa ngikutshela ukuthi letha ke imbuzi ngoba wena kulezi ingane ezaziqoma wawuchamisela kuzona bese izingane ezinye zingakutshengisa ukuthi ikhona noma zingakutshela ukuthi khona ingane evelile. Letha imbuzi kuShembe ezohamba yogeza amagceke alezo izingane wawuzona. Ayi ngiqale ngisaba ukulisho lolu daba ekhaya ngithule ngoba phela sengiganiwe senginomakoti. Ngiyaqala ukuthi ngizoyiqala ngithini lento. Uthe uMshumayeli kade ishilo leyo nto umakoti elele ebusuku kwaqhamuka ingane phambi kwendlu kagogo. Uyathetha umakoti nezingane ekseni kanje nizobuka iTV nizokwenzani la? Zithi ingane hayi thina sizalwa umyeni wakho. Akazazi izingaka kodwa zazi iningana nje zona. Ngayiletha lenkomo kwadlula wafika ubaba ethumele ezinye zeingane zakaShembe zifikile ekhaya zangangifica kwafica umakoti sekuphupha umakoti ulele wathi ubaba ufikile ubethumela umfana ukuthi nokuthi nokuthi kwasho ukuthi umuntu engimaziyo ngasheshe ngambona ufikile wathi ulethe nali iqabane Shembe ade ethi akalilethe kuwe. Ngalelo langa ngangade ngiphuphile mina ngizoyikhathula nje bafowethu ngoba inde. Ngadlula lapho ngayiletha leyo nkomo yokugeza imizi yabantu kwavela ukuthi angigeza inkomo yokuyohlawula imizi yokuhlawulela izingane ngaphinde ngeza nayo ngithema ngifika nayo wathi uMshumayeli hayi le eyezingane ezayiphuphumela sekumele ukuthi uletheke ikhiphile izingane zami yangibaziya abanye engake ngazwana nabo. Sayiletha leyo nkomo ngicabanga ukuthi beku16 June kuzo sijahe emhlanganweni kwaJuly ngithi mina ayi ngeke ngikwazi ukuya kuJuly ngine ecala elingaka asiyiphuthumise le mbuzi ngacela umakoti ngacela udadewethu nabafowethu seza noba womncane. Masifika silethe le mbuzi ngithenga kusasa uma ngibona ubaba womncane uthi hawu ndoda ngiyezwa ukuthi ubuse esontweni usuka kuphi ekhaya emphefumulweni ngithi mina hewe ngikade ngisekhaya emphefumulweni besamisa impahla uthi uyazi ukuthi umakoti ungivusa ekseni manje eshuma mncane ebusuku thina ebuhleni saqeda late nje mhlawumbe kwakungo11 sisuka la eThekwini sesibuyela oLundi. Uthi umakoti ebusuku uphupha ubaba wakho esho ubaba wami ongizalayo. Uthi uphupha ubaba wakho efika noNyazi kuthi uphumile ejele ade boshiwe. Singakafiki bantwana basezulwini ekhaya sisabheke ekhaya uma mncane ubesephupha elele eGoli. Uthi ekuphupheni kwakhe ke sijabulile mina nobaba omncane kakhulu sathi hawu ubaba ukhona sagijima sithi siyahamba siyenkosini siyocela ukuthi ubaba afike aguqe noma anikezwe inkonzo afakazi ukuthi uShembe uNkulunkulu kangakanani. Uthi ubaba wathula sahamba wasala kumamncane wathi hey makoti awubatshela ukuthi abame kancane uShembe noma sengikhiphile ejele kodwa usayongifundisa ukuphila okukulunga nokuhamba kahle phambi kwakhe. Ngithe leyo ndaba ngixoxela uMshumayeli kuJuly wathi hayi okufike uzoyikhuluma leyo ndaba bengivele ngumuntu ozofika ngoba besikade sicela abantu abadala kufika abakhwenyana ukuthi sizobabuyisa namuhla. Umakoti uthe elele sibuya kuJuly
uphupha uma akasekho emhlabeni uma lo ngizalayo uthi uphupha uma lo ehleli nezalukazi eziningi akangazazi uma emphupha umphupha usesimeni sokuthi ugqoke into encane isicebhezana uyavuka uyakhala uthi hey baba asangazi ukuthi lento engiyiphuphile yini kodwa ngiphupha uma egqoka isicebhe esincane ehleli nezalukazi eziningi behleli ngaphandle komuzi ngithi mina hayi uma wakwavela washo ukuthi unecala emndenini lokuthi wahamba isidwabe engasigqoki kwavela mhla ngigana udadewethu ukuthi bayamkhangeza abanye omama kodwa kugana ingane yakhe nakimi mhla ngigana kwagula umamncane wacishwa wafa ethi uyakhangezwa kodwa kuganwa ingane yakhe ngiyamtshela ngithi mina hayi ngoba umbone kuleso simo leso wahambe ngasigqoka uma isidwaba la ekhaya usevelile wathi ucela simlungisele sasingazi ukuthi kuzokwenziwa kanjani wasuka umakoti wathi hayi kushuthi vele uthatha imbuzi ngoba uzoyikhala emphefumulo uphathe imbuzi namuhla ke ngiyiphethe imbuzi kodwa ngithe ngiyabuka esibayeni zonke imbuzi zikhweliwe namhlanje ekseni kuzele yodwa zonke zimithi imbuzi esibayeni ngiphethe ke imbuzi zephakethe engizocelela ngazo lezi ingane ezakhishwa yintombi sengibonile ukuthi mina bengicabanga ukuthi elami ngedwa icala kanti kusuka emuva kobaba mkhulu bethu ngizocela ukuthi ngalezi imbuzi ke zephakethe ngizonikelela lezi ingane ezakhishwa bese nginikelela labo mama ababeganile ekhaya abangenzanga kahle ebukotini babo inkosi buseni kuzwini ngayikhetha inkosi yasekuphakameni amen amagama lami nguzodwa Tenza ngisuka eMzumbe esigodini senkosi uDlamini ngila ekhaya lomphefumulo namhlanje ngilethe udadewethu nginenkinga udadewethu uma ungabe ezonikelela uma ezomcela intethelelo uvela agulele ukushona sithe sisathuswa yiloko kwavela ukuthi udadewethu akazalwa uma inkinga esinayo asazi noma bamtshontsha esibhedlela asikayitholi impendulo uma namhlanje ngizomcelela intethelelo uma ushadile kodwa unengane engazona zasemshadweni unengane ezala ubabezala wakhe namhlanje ngiyamcelela ukuthi ubaba uShembe amgeze uma uqomile waqoma ubamdala uthe ubaba uma ngabe esebabamba bamthatha ubamdala bamlengisa uma ungitshela ukuthi washishiliza ubamncane ematsheni washona ngithe mangikhuluma naye ngimbuza ukuthi kungani wangathanda uma ukungichazela uma unezisu azihushula uma uke wangixoxela ukuthi unomamncane ababili bakhe wabadlisa ngedokwe bashona mawumbuza futhi uma wengakwazi ukukuchazela ukuthi kungani kade enza lezi zinto namhlanje ngizomcelela kubaba uShembe onyazi ukuthi ngiyamcelela intethelelo namhlanje ngiphinde ngicelela usisi wami ngihamba naye ngimcelela isibongo sakhe mina bengazi ukuthi udadewethu ngoba sikhule naye namhlanje akuseyena usisi wami ukuthi ngicela isibongo sakhe sangempela ngicela uShembe abosise enikuzwile ngiyabonga Lambwama wakho eliyinungu elikhohlakele amen lihamba noma wakho lenza umkhuba engcolile amen nakomani umweni ungagcini ngokubheka kini amen siyabonga ngekhetha inkosi yakunyazi lezulu mina ngukhethile wakamabaso entabeni zasesikhothe intabamhlophe inkosi engiyakhele ngakhele inkosi uNdaba inkosi esiphethe ngilapha ekhaya lomphefumulo ngike ngafika sizonikelela iminikelo yembuzi esibongweni sakamabaso lapha ezalwa khona sayinikela ke kwase kusale yodwa sifike nayo sizoyiqedela kuthe esibonakwaliseni kusenjalo
kwase kufika abakhabo mama abakwaSibisi bafika esibonaliseni bangena ekhaya bathi mzukulu sisazocela nathi usinikelele ekhaya lemphefumulo. Kuthe kuhamba kwamalanga kwathi mesibonakalisweni ngihamba nodadewethu omunye ngokuzalana kobaba esinaye khona la siyahamba endaweni mesihamba size sifike endaweni omhosha enamanzi mesithi siyabheka le ndawo enamanzi nawo amakhehla amabili ahleli khona lemhosheni bahleli phekokoti amanzi aphuma ngaphansi mesifika kubo sime bese ngibuye ngikhumbule khona esibonakalisweni ukuthi hayibo labantu abadala asibabingelelanga ngase ngibabingelele athethe lo munye athi hawu uma usibingelela manje ubuthuleleni hayi ngixolisa ke futhi khona esibonakalisweni abesethi uyangazi mina ngithi mina cha mkhulu mina angikwazi athi mina ngumkhulu ozala omama akho ebese ebuza udadewethu lo munye umkhulu naye athi wena uyangazi mina ukuthi ngubani athi usisi cha mkhulu nami angikwazi ukuthi ubani athi mina ngumkhulu ozala omama akho kaNzimande bashoke bobabili ukuthi silo sahambe emhlabeni sihleli kule ndawo esikuyona kuthi ngelilanga bavele futhi bengagqokile bonke ngisaba ukubabheka bathi sibheke uzosibona ukuthi sinjani emzimbeni ngithi ngiyababheka banamabalo ongathi bashile elonda emzimbeni manje bafika bacela ukuthi ngibanikelele ke sifikileke siphetheke imbuzi zephakethe sizobanikelela ke usisi uzonikelela bakhabo mamakhe abanzimande nami ngiphethe ezakwaSibisi ngiyacela ukuthi uShembu Nyazi lwezulu asikhumbulele bona Nkosi busise nikuzwile ngiyakhetha Nyazi lwezulu okhuluma Maria sikhona sibonakalise engisibone sibuya kuJuly kungenxa ukuthi besibhizi kakhulu emoto angikwazanga ukufika bantu labasezulwini ngabona ubaba ahamba nabantu bagcwele itekisi uthi mntanami namhlanje sihamba nabantu ekade bentshontsha itaxi yafika yama lapha phambi kwesango lapho kujwayele kuma khona uDlamini wathi yena mntanami babize sihambe nabo laba kade bentshontsha ngoba abakhona ukungena kahle la ekhaya yabe siyahamba imoto eyofika ebuhleni wathi sijahe ebuhleni kuthe mase sibuya futhi sekuvala umhlangano wathi thina soqala sisale qala asizikushesha sihambe ngoba nina makuvala umhlangano yagijima nimuke emakhaya thina bese siyasivala umhlangano wathi mase sibuya ngafika ngayenza amagwinya ngelokho angomsumbuluko wathi awubheke wena sodla imvubelo nje sisuka uNkulunkulu uvalile umhlangano ngokwasemhlabeni ngokwasezulwini umhlangano bese ungakavalwa kahle ukuthi nisheshe nidle izinkwa nidle amagwinya nidle amadombolo zonke lezi zinto lezi wena uyithengeleni inyama yenkukhu na ngoba inyama yenkukhu la ekhaya sayivala na wena ubheke ushiyela ingane inyama yenkukhu zidla inyama yenkukhu kodwa wena inyama yenkukhu wena usayidla bantu labasezulwini ngaphatheka kabi kwathi nabasesidla lapha lamadombo nomangcobo ngasaba ukwadla kodwa ngabuya ngasho ukuthi kodwa manje sengidlini bantu labasezulwini kwathi namhla ebusuku ngiboniswe inyoka enkulu emnyama uthi ugogo uMamhlongo uthi iyo lenyoka le ekade ihlupha sonke isikhathi lesi iqeda abantu njoba ngolisuku ngasho kuwe ngathi mina anikahlupheki nisazohlupheka ukuthi futhi qala ibulala ubaba ize kumama bese ibulale bonke abantwana uma wakho ubhlungu obesabuzwile sicela uNkulunkulu kaShembu ukuthi Nkosi amakhosi sicela ukuthi sixoxele onyoka Nkosi amakhosi baba naye ugogo bakumanje nje akasakwazi ukukhuluma akasakwazi ukwenza lutho nje sozwacashela abantu kodwa manje akasizakala sicela uNkulunkulu kaShembu ukuthi ngempela makuya ukuthi lenyoka yakhe uyayinikela kaShembu ayinikele ngokuqiniso angasishiyeli yona akahambe nayo inyoka yakhe ngoba umsebenzi wakhe ahamba la Inkosi busini kuzwini ngiyababingelela bangcwele umama lo umama uMambatha wakwaMsezane eBatuba phansi kweNkosi uMkhwanasi Manazaretha ngafika kuleli khaya lomphefumulo ngangigula abantwana basezulwini ngiphethe umlenze bangcwele kodwa ngathi mangena emasangweni alapha ekhaya umphefumulo Manazaretha ngabona iphoyisa
uDube. Enhlizweni yami ngacabanga ukuthi ha uDube kanti uyahamba nalapha na. Manazaretha cha kwase kubuye kudlula. Manazaretha ngalobo busuku engafika ngabo kulomuzi oyingcwele. Ngabona umuntu evela ongubaba oyindoda. Lo baba mangimbheka wayevunule kodwa wavela nje ngekhanda nangamahlombe. Evele ehlathini elimnyama. Ngabangala mangisamangele ukubona lo baba ovele ehlathini elimnyama kangaka. Lase limemeza izwi kwaze kwaduma ihlahla mangcwele. Lathi lelizwi umuntu okwamsezani. Manazaretha kwedlula lapho kuthe ngakusasa kade sisebenza lapha emanzini. Manazaretha ngabona umuntu kodwa ngibonanga lo muntu uthi uyini. Lo muntu ngambona efaka imfologo lapha esebenza khona sekusezansi lapha ngathi kunomgubane khona. Lo muntu mayifaka lemfologo lapha ephakamisa lento lena kwaba ngathi uyifaka lapha kimi enyongeni lapha engiphethe khona umleze. Manazaretha bengasakwazi ukuguqa isontweni ngasakwazi nokuhlala ngathi ngahlala ngokulala. Bantwana basezulwini kwathi uma engikhombisa lo muntu lento eyiphakamisa wabona inyama evuthiwe ngabona konke nemthambo. Ngacabanga ngathi awushembe kanti ngizonqunywa umlenze ngalobo buhlungu obungiphethe obungaka. Manazaretha kwasangalelo langa ngikwazi ukuguqa lapha esontweni bengasaguqi Manazaretha. Ngiyacela ke batala basezulwini ukuthi ushembe abuye angikhumbule. Safika la ekhaya silethe imbuzi. Imbuzi uma emva kwembuzi silethile bantwana basezulwini ngababona ke baqhamuka abanumzane nomama abanye. Bantwana baNkulunkulu bakhuluma bathi siyahalalisa siyabonga. Abanye babengakwazi ukukhuluma ubone ukuthi kodwa uyakhuluma uyahalalisa. Bangcwele kuningi ukuthi ngiyagula nginoshukela ngicela ushemba ngisize lo shukela wehle. Manje ke ukukhuluma ngiyanqamuka. Ngiyayikhetha inkosi yaseKuphakameni. La mina ngune elisiwe wakamngoma kodwa ngoba umama akashadanga wakantula. Yebo. Oh. Nami ngicela ukudlulisa ngathi ngelinye ilanga. Oh. Ngathi ngelinye ilanga. Yebo. Ngathi ngelinye ilanga ngisekhaya ngilele ngathi ngabona engathi ngila ikhala umphefumulo ngabona engathi ngibona unyazi lula phakathi ethempelini. Uma ngithi ngiyalibheka kungibe ngazi ukuthi ngumuntu osondelayo ethi ene woza mntanami. Uma ngithi ngiyasondela ngithi ngiyasondela ngibona ukuthi akusondeleki. Uma iqala ithi inkosi uyabona yini lana ngithi baba ngiyabona. Uthi ubonani ngithi baba ngiyadideka ngibona amatshe. Athi ubona amatshe ngithi mina yebo baba. Athi akuona amatshe lawa abantu laba. Uma esethe abantu uma sengiba nokudideka ukuswabuluka ebusweni athi abantu laba athi sondela umele ngalana nje ume. Uma ngithi ngiyama ngithi ngiyabuka lamatshe bengithi lamatshe bengithi mina amatshe sekuphenduka kuba abantu ukuqubene nenhlakusuthi amakhosazane nomama kumixile. Uma ngithi ngiyabheka ngiyababona labantu sebengungile bashawula yini beza ngakhona ngala enkosini. Uma ngithi ngiyabheka ngathi khona into ewumbholoho lento ewumbholoho engathi yona iphuma amanzi. Uma ngibuka labantu bayeza bashawula yini uma befika abanye bephambili laba baphambili ngithi ngiyababheka abayigqokile ingubo emhlophe babe bathathu.
uma ngithi ngiyabuka laba abanye abangemuva bayigqokile ingubo emhlophe bamhlophe bathe qwa esikhundleni lesikhathi ubaba evula lamanzi kufanele bengene la emanzini abangene emanzini bevele beshone phansi bengawatholile lamanzi laba abanye begeze bebuyele eceleni laba kuphinde kanjani uma isithi inkosi uyabona yini ngithi yebo baba athi uyazi wena ukuthi uyaphapha unesiphiwo kodwa manje inkinga yakho uyaphapha angathi Nkosi kubusise dadewethu. Chaza uShumela. Ngiyakhetha Nkosi sekuphameni. Abanye. Igama lami uSiboko kwaZuma kwaNobamba phansi kwenkosi yakamchunu. Ngisuma nokubonga uShembe. Umshumayeli mayibuyela. Ekufeni kwami la ekhala emphefumulo ngafika ngigula kakhulu ngihlushwa ilwane ngiyabonga uShembe ukuthi ungiphilisile. Amen. Kodwa ke ngicela ukuceba idemon leli nokungihlasela njalo ngo12 makufanele ngithandaze kuba khona iziqe emva kwami efuna ukungithinta ngithuke ngicina ngingasathandazanga. Kuthe ngathi ngomsomluku ngaba nesibonakaliso engasade silapha phambi kwekhala emphefumula sathe sigqoka iNazaretha. Kube sekuvela isithombe esikhulu sikababhombela phezu kwendlu yekhala emphefumulo. Engathi ngiyathandaza ngithi Shembe ubungeke usayikhumbula imindeni yami yonke lapha ekhona. Kube sengathi sesiyavela sesiyahamba nobabhombela ngathi ubevunulile sivunulile sibaningi sama nabantu abaningi engathi sihamba siyagida. Izolo uthe usisi wami ube nesibonakaliso engathi kade kufika abantu ekhaya bethi ozani nizobona umalume wakho uphumile ejele. Uthi sibe sesihamba uthi lapho besihamba khona bekukhona abantu abaningi abanye bengabazi kodwa bengazi ukuthi abasekhaya. Uthi sihambile sayofika lapha ngasade ehleli khona uthi kade ehleli yedwa esicephini ekhombisa ukuba mncane emzimbeni. Cela uShembe bakhumbule bonke elikhumbule lonke ithonge eliphethe impilo yami lapho likhona elihlangule esigodini sosizi eligeze elifaka ekhala emphefumulo bese lifundisa ukulunga bese cela uShembe sipha amandla ekhaya bese mabehlanganisa indaba yembuzi ukuthi belethe la ekhala emphefumulo ukuhlangana. Nkosi kusenikuzwile. Inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Umshumayeli Ntshingila lo entabeni zasentabazwe phansi kwaso isile esinaso sabahulukwe. Amen. Ngizoqala ngeyodwa nje uma uceda ukukhuluma ngiyamfakazela umhlangano mawuphuma kusuke kungena umhlangano abangasekho. Ngiyayazi leyo nto leyo bake basibonisa yona nezinsizwe entabazwe ikakhulukazi umuntu oshiya izinto bengatholanga lapho imndeni yakhe yaboshwa ngokushiya izinto budedengu ikakhulukazi ushiya into ibingekho lapho. Amen. Ekungisukumisayo ngiza nami namhlanje ekhaya lomphefumulo ibanga lakhona elika gogo wami uMakama. Kuke kwaba nesikhathi la ngikhule nje ngingana abazali phambi kwami. Kwase kuba nesikhathi la ngangikhala khona kodwa futhi ngingakamazi uShembe ngithi kube bokunani kube ubaba ukhona noma uma kube bekhona kube kwenzeka kanje. Kwenzakele ukuthi uShembe angene kugogo owayengikhulisa wayesemenza ukuthi angibhalise imali yesondlo. Ungibhalisa kanjalo futhi uma besaphila ngaleso sikhathi. Amen. Ma isuka lapho uShembe bese ayenza le mali ukuthi ingene. Ithe mase ikhona ugogo wangayisebenzisela kumina wayesebenzisela idingo zakhe. Kanti ngibe kahle ngaba nesibonakaliso kwathiwa ngihambe ngiyisiya imbuzi ezimbili kubaba nangempela ngaya. Eyokuqala imbuzi kwathiwa ngihambe ngiyocela intethelelo njengoba sengigcotshiwe njena. Kanti ngakujabulela nako lokho ngoba bengingazi ukuthi bekunesisila sana.
nangempela kwathi mangiqeda kuyisa leyo mbuzi leyo endlini engenhla ekhaya laphana base kuzwakala umuntu wayekhuluma phakathi ngathi kumhlangano mangithi ngizondlula esicabheni bese kukhuluma umuntu athi akangena indumiso mangingena ngempela ngifike ngihlale phansi kodwa bengizwile ukuthi ngathi kuyaxokozela kunomsindo phakathi mangingena phakathi bese ngithola ukuthi ayibonanga uBhombela uthi uBhombela uthi ngifuna ukumthethelela lo ngoba mina ngangena kena ngamnika imali ukuthi ondle wena yena akazange ayisebenzise leyo mali kuwena ngoba kwathi mase ithola leyo mali ngangilongikhala ngithi awu noma imali seyikhona bangisizi ngani ithema esuka lapho wathi ngathi mina kodwa uNkulunkulu ngicela umthethelele ugogo ngoba kube bengekho kube bengizohlala phi bengizoba yini wayesethi uBhombela ke ngoba wena umshumayeli unezwi ngiyayithatha leyo nto ikhulumayo ngizomthethelela ugogo wakho kodwa ukumthethelela kwakho hamba ungisindisela abantwana bonke ekhala umphefumulo ukuthi ufike ucela umbhobho ukuthi bonke abantu abadla abathatha imali yesondlo yengane kungekona ukuthi yabo labo bantu babhajwe njengesalukwazi lesakho so ngiphakama ke ngiguqa bazingcwele ukuthi mawukhona la odla imali yengane kodwa unezandla zokuthi usebenzele uyagaxela ikhasethi bazingcwele inkosi busise sengizwe inkosi akithi ebuhleni bokuphama unyazo lwezulu siyabonga amazwi amahle na uphila nasikhuthazayo nasipha ithemba ukuthi uNkulunkulu sihamba naye emhlabeni uma abazali bethu bekwazi ukuvuka bazovuma izono zabo bese bethi asambe siye enkosini unyazo lwezulu noma bangaliphika unyazo lwezulu asinandaba ngoba thina sitshelwa abazali bethu abazalile ukuthi unyazo uNkulunkulu mayibonga inkosi asikho isidingo sokuthi uyihluphe lokudinwa ucasulele abantu abathi belithukunyazi bethu umuntu mawutshelwa abazali bakho bethi mntanami thina esakuzalayo nanguNkulunkulu uzoyihluphelana musukuyihlupha bambelela kuleyo nto ngicela amandla kuThixo nokwazi kwami ukuqonda nokukhuluma mshembe akugudluze lesihlabelelo samakhulu amabili neshumi nane 211 ivesi libeli bese thweswe thina inkosi awitshokwe lemphefumulo asavuma thina salethwala avumasa twala si leli joka ekukhulunywa ngalo lemphefumulo akekho umuntu osindwa umphefumulo wakhe njoba sila nje umphefumulo akekho noyedwa uzwayo ulula umoya kodwa ushemba akhuluma nomphefumulo wakho ukhuluma ngalo mphefumulo wethongo lakini osindayo okimi nakuwe umshumayeli ukhuluma into ejulile enganakekile uyazi kunezingane zama graduate ushembe ukhuluma ukuthi kunezingane unyazo lwezulu ukhuluma ukuthi kunezingane ezama graduate eyifundile kanzima efunde kakhulu zayigogoda imfundo kodwa zihlele emafletini zizidakwa zambe ishaya amagama anzima ama Latin word
emgwaqeni nakuphi bese uyayibuza ukuthi lengane eyafunda ngaka kanti iyayifundiswa ngenkomo enjani iyayifundiswa kanjani mangasabuyi izolingiswa odokotela nangudokotela wade khuluma dokotela umfundisile bakubo uhleli nabakubo ulungisa umzikayise kodwa khona ingane ezifundile ezingabalungisela abazali babo ehleli emafletini ezenza imikhuba eceleni ebheke eceleni bese uyabuka ukuthi hleze mhlambe lezi ingane zafunda ngemali erong imali erong yini la ekhaya kunengane ehukuluza ngesisi yazalwa isishoshe ikhubazekile lengane izogezwa ngoba koshaya umhla 29 zohola imali kaRamaphosa bayithatha bayihlaba emhlane oma bahambe nayo iyohola imali egrant lekuthiwa yabakhubazekile iyothi buya mayiqokise kahle iyobekwa lapho inezwe stick sweet indlela leso stick sweet iyohukuluza ngalesisi kuze kungena inyanga ezayo imali yengane ithatha inikeze nanga umntwana osevasithi yona ithengela stick sweet kuphela lekhubazekile iyozigeza ngoba isiyohola kanti ingane iyabubula khona ikhubazekile iyabubula uthi mina ezami imfanele namalungelo angwadli ukuthi ngikhubazekile ngoba ukhubazeke nje uthola isindo salapha ekhaya kodwa ubuyaphuca kona leyo nto ayinikezwa ushembe imali yegrant lezi ngane sifundisa ngemali enjalo ayivamisile ukuqhakaza ekhaya ngoba ufunde ngemali yengane yakubo kodwa lengane yakuba ayinakiwe imkhuba ke vamisile ukwenzeke leyo ezweni amacala leyo ngane mayihamba inje ikhubazekile ifike imbophe unina ibophe nengane zakuba ukuthi Nkosi mina ukumayo wangiphe kona njengoba ngangakwazi ukusebenza ngikhubazekile kwakudliwa ingane zakithi imbophe ezinye izinto efanele siqaphele lezo leyo ngane ihamba inehlwili inenhliziyo eyihlwila idlule ethuneni mayingasadlulile ethuneni iyabuya futhi izokhanda umuntu onjalo sekuba uchungechunge nje lo khondolo lokuthi lapha ekhaya kuzalwa ingane ezikhubazekile akekho umuntu okhishwe ezulwini uthi unyazi lezulu akekho umuntu okhishwe ezulwini engaphelele yathi inkosi ilanga mina sengizokhuluma inkosi inyanga yezulu ithi inkosi ilanga yathi uShembe waqala ngokuthi uNkulunkulu akayidali into engaphelele wagcina esejika wathi eNazaretha thina boShembe siyidali into ekhalisa abantu akadali umuntu ongaphelele okuchaza ukuthi akaphuma umuntu ezulwini eyimpumputhe eyisithulu eyinyonga umuntu ukhishwa umphefumulo umuntu ukhishwa uphelele kodwa inkinga ufika onoleni kayise ngesikhathi niyabekwa lo mphefumulo ophelele womntwana uthi uyafika onoleni kayise afike kuneyinhlamba onoleni kayise okwathi wahamba mvundla zonqanda phambili abazali bakho uma abazali bakho bebakusola kwisiqalekiso lokho uyise usoliwe uyise walengana ayithatha idiliza ayibeke okhaleni kamkakhe kanti unina waphuma kubo esoliwe naye esolo abazali bakhe leyo ngane mayizohlala ke ekhaya kanina isihlangana lamacala kayise nonina iyaphuma ingane ikhubazekile bese kuthiwa isidalo sikaNkuluNkulu akusona isidalo sikaNkuluNkulu amacala athwele leyo ngane mayingazangeke kuze kuzothethwa amacala phambi kwaShembe ife ikhubazekile asikulindele kuhamba kuvuke uphinde futhi kuqhamuka umuntu okhubazekile sekuqhamuka yena uzothi mhlaba ngibone mhlangelashwayo ngasinda mina ngakubonga nganiwe mkhululi mhlazane kwalashele yangane eyafika emhlabeni nesiqalekiso sikayise nonina yafa naso mhlazane kwalashwa yona zophela ishoshe ekhaya nezimungulu nezimpumputhe amen ngiyadlula ke ngijahe kule ndaba athi ikhulunywa yilo yadadewethu sazi noma udadewethu noma umfowethu okhulume ukuthi emacaleni kanina khona into ebhlungu ayenza waphanye kuyise
angithi simzwile emakhona walengiswa uyise endlini lo muntu usalenga namanje uma bekuthiwa akucelele intethelelo izosiza ngani intethelelo engathuliwe la muntu waphanye ngoba ngeke azehlele yena ngeke futhi azehliswe ukuthi isikhathi esiside aphanye usalenga namanje futhi wayengeke aze athulwe uyena ngoba yena wambulala wamphanyela usedinga omunye umuntu ozomhlenga mina nje nomqondwana omfishane ngingaluleka ukuthi lo dadewethu manje hlangene nozalo lo kade ekhuluma ngonina obekhohlakele kakhulu ukuthi akaphuthuniswe la muntu owaphanyekwa unyoko wamphanyeka lapha ucela ukushembe kuziwe ekhaya emphefumulo Nkosi sicela umethula ubaba uzomletha ekhaya emphefumulo umqaqo umphimbo umdale kabusha umkhande umenze umuntu ngoba kuhamba kuvele obebe egcekeni vele abantu abayimungula abangakhulumi ngoba lo muntu ufe efuna ukukhuluma umuntu mayephanye eyiphanyekile noma ephanyekiwe uyapaquza inyawo zakhe ufuna ukukhuluma khale bese umkhungo uyampintsha kakhulu ngesikhathi epaquza uyawuvala umphimbo uyongena ethuneni evale kumphimbo uyovuka phezulu kwengane enjalo ayivala umphimbo ingane ibe ubebebe ingane bese kuqanja manje kuthiwa isidalo sikaNkulunkulu amakholwa akholwa kakhulu athi uyakuvivinya uJesu masibanibani ukholo lwakho mthathe lo mntwana umholela igranti walethwa uJesu uthi kumuntu wasezulwini athala umuntu ongaphelele mawuthi ke wena iNazaretha uthi hayi ilingo zikaNkulunkulu nje uNkulunkulu usho ukuthi ushembe udala umuntu ongaphelele shemba akayidala into engaphelele angithi thina eNazaretha siyazi uNkulunkulu ushembe manje masithi thina hayi indalo kaNkulunkulu futhi siyamthuka lapho ushembe dala into engaphelele uNkulunkulu onjani awusho nani ukuthi uNkulunkulu adala into engaphelele kodwa futhi kube kubhaliwe embhalweni wesibhalo sabafana ungayilethi impahla ezixhwala phambi kwaJehova ngisho njalo iBhayibheli unganikeli ngomnikelo ongaphelele oxhukayo inkomo nembuzi engenaso unganikeli yini uNkulunkulu angafuni uzonikelela ngento engaphelele kodwa izala abantu abangaphelele usho ukuthi uyiqilika uNkulunkulu makunjalo cha ingoba akayenzi into engaphelele ingakho ukuthi ungazonikela ngembuzi engaphelele nenkomo engaphelele isikhala noma isigaga into enjalo ingoba akayidala into engaphelele manje ke phuthumani wentombi indaba kamama wenu zezobona ibone akanikuphuthume nangomuntu owafa kabuhlungu wayilengisa owalengiswa unyoko ngoba uzodala inkinga egcekeni bese thwese thina ijoka lomphefumulo yilo lijoka lomphefumulo abazali bethu sithwele lona lokubona undaba ezitha nje beye ukuhamba amakhosi ngomthetho phela isisho kuthiwa ubusa njengenkosi angithi kusho njalo amen ubusa njengenkosi isisho nje leso ngoba kwakwazi ukuthi ebukhosini la kubuswa khona kodwa amakhosi manje athwele kanzima akukho ukubusa alana nje ngoba ethwele ijoka lemphefumulo abazali bakhe bazothetha amacala amen mina ke ngelutho ke ngizokweya ngithini makuza amakhosi ezothetha amacala emphefumulo ekhala emphefumulo siyabongela amakhosi sengathi amakhosi lawa amazibulo okuhola amakhosi sengathi ushembe imndeni yawo ngayigeza ibe yinhle mayibonga inkosi ngoba angamazibulo alibele amakhosi amaningi kanti lo muzi umthetho wakhona kufanele ngabe abantu abeza la abazobuthaphuthaphu ondaba ezitha amakhosi nengonyama ngoba ukonakala okuningi ezweni kuqala ebukhosini phela kususwa amajongo noma izinsizwe ezisencane zisuswe emakhaya maseyivuthiwe bese zizohlala konkosi ziyoqeqeshwa konkosi qeqela uvikela izwe ziqeqela ukugada umuzi nokugada abantwana nokugada amakhosikazi zifundiswa umsebenzi wezandla konkosi bese ifundiswa ukushaya ijozi livikela izwe bese kubuthwa nentombi kanye intombi izofundiswa umsebenzi wezandla zifundise nenhlonipho zifundise nokuthi mase iganile fanele ziphathe kanjani iwona umsebenzi wentombi lo ingakho ushembe enza umhlama yekisa umuntu mayedla umhlathi usuke njani koze kusho umama amadoda wazi umuntu mayedla umhlathi kusuke kwenze njani soke njani indoda mayekhansa imbani la emhlathini suke ijolile
indoda kunento ekhulu eyiqekezayo njengoba kuthiwa indlamhlathi nje wayengajabule angithi uyakubona ukujabula kwala ekhaya lempemfumuntu akukho ayikho intokozo la ekhaya lempemfumuntu ngoba uShembe akavulelanga intokozo lomuzi nenjabulo uvulela usizi njengoba kuthiwa indlamhlathi nje akajabule iyo-ke lesiphambi kwayo nike nibone unyazi lihleka kabili kathathu kumele lathula nje wonke umuntu uyahwaca abantu thina esinesho lokuthi sibuye sithumeka sibize ukuthi ufica amalangabu ebhebhezela uzisole uthi kodwa uShembe kodwa ngosihambe ngizeleni lana ufisa ukuthi kancoba kuthi usuqedile ukuthula lento uzoyithula ayithulele nje ngakhulume usukeke esejule kakhulu ngoba lonke lolusizi esikhuluma ngalo lezi alikwazi ekuseni kuthiwa zayiphahla zeweni ngesikhathi ziyoyiphosa azange zithi haleluya ngesikhathi iginqa zaqabalasa kodwa zayiphosa zona zathi awe sayibona zongene weni lo awe uyakuba njobe uShembe esemnambithi manje ehlele epulpit yabonga lo mzuzu ehlele epulpit emnambithi kodwa uzwa yonke uza umuntu odlwengulayo manje okhalayo uza umuntu ofakwa umkhonto uza umuntu onqunywayo uza ingane ehushulwayo ekhalayo ehlele epulpit ngoba yena unodlebe olude lasezulwini unamehlo abona ngaphaya abona inalite ehlungwini amen ubona ke njengoba abantu befuna uba uShembe nje bayimele kanjani into enjalo bayimele kanjani ungathi wena uthuso ubala nje uzwa mawuyivaka lensizwe uza umuntu ehayizwe wese ubheka ukuthi awuyafuna ukuyibuka lento into encane kanti umuntu uyakhona abantu abanqunywayo manje abayodayiswa angikhuluma manje ngikhuluma into khona abantu labafowethu laba kuthiwa ama-foreigners abafowethu bafika nemlingo bathi kodadewethu uma ungitholela umbungu wengane nje ngizokunikeza 10,000 abathwala ikhadi udadewethu ebona imali athi imali athatha ingane yakhe leso khaleni ma ukhona ufake ngaphansi ugqoka ijazi lakho uzeke uzohlala la hayi lo kaShembe lo wayidlalela ngawe nje bantwana benkosi siyacela bantwana abahle basezulwini nani nisebenza abantu-ke kulungile asisho ukuthi yekani phela ukusebenza iShembe lokho ngazi ukuthi wakadala abantu nje ubusubasebenza ngoba phela uShembe udala abantu ingani isihlabele siyasho ukhumbule Nkosi umsebenzi wezandla zakho wenza lo kadingana kukhona ukuthi maji ukhumbule umsebenzi zakho kuthiwa ukhumbule Nkosi umsebenzi wezandla zakho uNkulunkulu okhanda abantu yena odala abantu mayibonga Nkosi manje wena masedala abantu wena usukwazi ukubakhanda wena usebenza abantu ungayisebenza into ongayazi ubani owaziyo nje la ukuthi la khona lezinto eziyingcuphe la kuthiwa izinso nayo into ngeke kubuke la ku TV ubuka ukuthi uShembe wayejulile la hey mubuka lezi zinto ezinamakomishana kunezinto eziphuma la ukuthi wafanele zingadideki zingathinteki ukhona umuntu osemhlabeni ongakhanda lento ngoba sisakhula nathi sasizakha inkomo zobumba kodwa wakhe isiququnyi semawakha amathumbu ngoba ukwazi kwakhe wakhe isiququnyi sobumba ezisibeka la ukuthi hey plusento nganyakaza wena uyiphushe ngelento bese niseqhathanisa kuphuka uphondo nixabane intonsi indungu nishaya nabafana uthi usuphola inkomo yakithi uphondo kodwa akekho wazi icubu umuntu okhanda icubu umveli nqanga mayibonga Nkosi abayeke abantu ukudlala ngabantu bayeke nje ukudlala ngabantu zenzela umsebenzi wakho wena lapho ungathi kodwa okaShembe Shembe kana sangoma sakhe akho mthandazo uthandaza iShembe unakwazi uthandaza uShembe hayi usebenza iShembe uthandaza iShembe cha wonke umuntu unelungelo lokuguqa bezunyazi mayibonga Nkosi amen uzoza kunyazi muza kuwe impela siyakhala bantwana abahle basezulwini ekseni Inkosi kubusise baba into ofanele ulalelisise kahle lo gogo lo othe woza uzomgezela ikhwama umbishop uthe kokwakhe akayikhala emphefumulo azomgezela ikhwama cha ugogo usakhuluma amampunge wemne wethu lapho ugogo wakho fanele akhuluma iqiniso nawe njengoba uzobuyela emumva manje ngoba uzothathela manje ufika umtshela ugego ushisi qala ugqoka ingubo zakho zonke ngoba uyazazi bese uphatha ubhoko lakho mabhatha ubhoko bese uyaguqa emsamo uthi gogo ngibuye ekhala emphefumulo gogo engazi uthi ukhetha umgodi ngitsheliwe ekhala emphefumulo akugezwe ikhwama lapha
ushembe akagezi ikhwama ushembe uyakulahlisa ikhwama uma uzovuma wena ayithathe kushembe ikhwama uyena owazi la kulahla khona ukungcola emajukujukwini omhlaba akuchithe ushembe bese geza umphefumulo ophatha ikhwama amen nina ke bantwana bese nithola amandla ukuthi ke lezi ikhwama ngoba zayibulala abantu labo bantu ababulawa izikhwama badinga ukugezwa amen lona wababulala phela ngezikhafule ezihlala kulezi sikhwama nalezi sikhwama kodwa akwazi ukubageza ngize ngathi kuyena ubaba mayethi lezi sikhwama sifuna ukugezwa ngoba ugogo wakhe uyasebenza ukuthi usebenzelani lezi sikhwama wathi lapha abantu ukuthi akho bantu abalapha uyababulala babuza umbuzo wodwa ungasiphatha isibhamu manje sibulala abantu moko wasithenga isibhamu wathi sesibulala abantu uyasidedela siqatha la kwathi sibulala abantu ngoba uyasaba sesinani sesine amagazi abantu ngeke uwageza amagazi abantu phela igazi lomuntu lihlala umphefumulo womuntu uhlala egazini lomuntu kubhalwe encwadini kaLevi lento angisazi ka Deuteronomy umbani 12:24 into enjalo uthi ungayidli impahla bathi bona isilwane ungasidli isilwane thina sithi impahla ungadli impahla negazi la ngoba umphefumulo wesilwane uhlala egazini ingakho kulelizwe likaMthaniya kuthiwa inkomo noma yimpi nje nihlabayo ningadli ubenda awu namhlanje amadoda bofa upelepele masibanibani foka upelepele kwenziwe kuthiwa yini ubende amaqobele ezibomani uyibeka kahle ukuthi amaqobele kuyahloniphisa kushiwa ubende bese bevuvukana emlenze nezinqa nesikhanda nesisu ngoba udla into engadliwe igazi alidliwa lempahla ngoba igazi lona elithethe icala lomuntu umphefumulo walezo silwane wona omela lowo muntu kuthethwe icala mayibonga Nkosi hayi uthi kudliwe wena udla inyama yazi isilwane ngoba uyinyama woseke lapha kubiza abangani bakho ke kuhlatshwa inkomo khona namhlanje ubiza abangani bakho uthi amantshontsho kudliwe uthathi inyama isithebe senkomo singasaphela uyosibeka emsamo uguqo nina wasekuthini nantsoko inyama yeni nantsoko inkomo yendlanini zifika izalukwazi ezafa emandulo athe ngifuna lelatwane nje leli babaye athi umkhulu ngifuna le uyafika sugebhulilwa nikeza abangani bakho badlisa amathabo badube bahamba bathi bekungcono hlele emhosheni sidla inkawu sidla maselesele sidle inkalankala unokuthi sodelelwa ingane sithi singeza ukudla osekudliwe abangani bakho ingakho ethi ushebe manenza imicimbi emakhaya mani nabangani beni kengcono thengana inyama eceleni noma nihlabe inkomo kodwa leyo umcimbi eqonde nokhokho wakho noma noyihlo noma ngaba ayize nje ubijalo izongena ngasenhle ethuli iphelele mayibonga Nkosi uze umcimbi wakini uphelele hayi ukuletha into siyadliwa abangani bakho wena ungathanda ukulethela iplate uthi uyalivula uthole sekhiwe ngespoon ungamshangala ebusweni nkosikazi uyangidelele nidla ukuthi ndethi ukudla sekudliwe inkolo njalo leyo mayibonga Nkosi uthi ke ushembe uma amandla seninawo imbuzi yokuqala yako konke lokho esikhuluma ngakho nawe mne wethu manifuna uzokwethula ugogo wakho angikhulumi nomne wethu ngikhuluma nanombani uzomethula ikhwama uyabika ekhaya uthi nathi impahla bambelela la siyahamba manje siyaNkulunkulu unyazi lwezulu ekhaya emphefumulo siyokwethula lezi ikhwama ngoba zikuvimbile ekufeni ezinye zinezilwane zakhona ezinye nemkhuba yakhona siyokwethula sicela uNkulunkulu akuchobozele nezilwane ngoba ziyakwehlula manje lezi zilwane sifika la zokhuleliswa odadewethu zenza yonke imkhuba nezifungo ezazenziwa phezulu kwalezi ikhwama siyokwethula zona lezi ikhwama abeze ushembe kugeza mayibonga Nkosi isikhwama siyethulwa uNkulunkulu abese geza umphefumulo wakini ningayeki ukugeza abantu nababulala ngalezo ikhwama njoba zingani njoba lesikhwama kusona esamanje uchungechunge sale ngaphambi kwasendulo kuyoshona ngale kwasendulo njoba zingani njoyithatha aphi inkomo manje zalewo ndulo ushembe uNkulunkulu mayibonga Nkosi uthi lethani inkomo abantu abami ezulwini maningena inkomo ehamba ngamasono lethani imbuzi iyona engizothetha ngalicala ayiphendula ushembe lembuzi ayenze zonke lezizukulwane bephatha ikhwama hambe nazo njalo azofika kulokhokho lo mfungayo uthi ubephatha isikhwama abadilize bonke ushembe abageze mayibonga Nkosi amen amen usho abantu abawu3 hlala nako ke kwakini awufuna ukubavumela baphume enqapha bathi awu lengane leyo sasivumela phambi kwaNkulunkulu thina siyafuna ukuvuma ngoba besingazi bebethi bahle bebethi bakhule emhlabeni babone ethuneni ha kanti lento beziphethe inje isisilwane manje khulunga ngezihlahla lezi imphambi kwabo ikhwama sithi kade nikhonza thina phela uLucifer
usanali izulu leni ugijime uthi ngemhlanganweni ngonikelela abantu bakithi ngoJuly uzoba ngenisa kanjani behamba nenohide leyikhwama nezilwane otikolosha uyobafaka ezulwini bowudlula phe esangweni ushembo esesakhela umfula ikhala emphefumulo wathi abantu abami konke sokuqeda la mayibonge Nkosi siphume sesiyongena emzini oyingcwele ebuhleni bokuphakama ezulwini sesihamba nabantu asekungabantu amen osengabantu amen asebekufanele ukubhabhadisa asebekufanele ukuthengela ingubo emhlophe asebekufanele ukuthengela ithikithi bese befaka emzini oyingcwele abangasathuki inhlamba abangasaphamiselani idwaba ikhakha asebe amadlela ndawonye sebeyobhabhadisa uthi uyobhabhadisa abantu bephethe ikhwama uyobhabhadisa abantu beonondindwa bephinga behambe beqabulana indlela yonke la ingani sizalwa amadoda thina ayikhokhobelana amakhosikazi namanje basakhokobelana khona ekufeni uhamba nabo wena wabheka eceleni sebeyaqabulana kuyaxatshwana khona phambi kaNkulunkulu ithi inyanga yezulu okwenzayo emhlabeni bokwenza kakhulu ngoba uzokwenza ungasathanda ethuneni wayesho kuba hayi wayesho mhlambe wase-India hayi wayesho kwabala eNingizimu Afrika bakithi nabakini wayengekho e-India ushembe esho njalo wayela uthi kwenza uqiniso okwenzayo emhlabeni ngoba uzokwenza ungasathanda ethuneni kwakusho umlomo ongathethi imanga unyanga yezulu phela uNkulunkulu amen kwakhuluma uNkulunkulu hayi umuntu majiri siyabelana nje abantwana benkosi noma ngazi kahle ukuthi kwabanye hey ukubilisi ikhanda omunye ucunuka dino yathatha yaphi yona le cha ngithatha indawo khuluma indaba kaShembe mayibonge Nkosi amen uShembe usifaka esikoleni sokwazi ngabazali bethu ukuthi abaphumule akekho umuntu ongalifuni ilungelo ingani alifuna wena lakhe ilungelo yabo nje manje lisenhlizweni yakhe lokuthi uzophunywa nini ngaMobile Pirate ilungelo lakho lelo neChiefs uzophunywa nini manje ngihambe mina ngohlala phansi ngifuna ukuhleba manje mina ilungelo lakho uyayithanda into yakho nabo yakwethuneni balifuna ilungelo lakho manje abasakwazi ukuzenzela ngomzimba basebenzisa imizimba yethu uma amandla ekhona ke imbuzi yokuqala siyayithatha silethe kuShembe ekhaya emphefumulo ukubaqoqa ulalisise kahle ubhale phansi imbuzi yokuqala ukubaqoqa Nkosi baqoqa amakhosi noNdlunkulu nenzalabo izulwane ngezulwane izindlu ngezindlu usukela emandulo uyibuthe Nkosi kuwo konke ukufa kwethuna emagumbi nomani ukufa babuthele ekhaya emphefumulo bathwala ngomhlana kobazi uzowathula iThixo Nkosi ubageze bahlambulule mayibonge Nkosi amen esibili Nkosi siyacela siphume esijwini sabantu ababengabathaka baqala beyizangoma bezinyanga bagcina sebengabakhunkulu bethakatha ngenhliziyo ezimbi benza imkhuba akekho umuntu nje oveza nahlala songa izandla bengeza abantu uzofuna ukulashwa hayi uhlala kabilethatha icheck inhliziyo athi awungeke kulunga phela abantu mabengezi bedlula ake ngiyofuna isibunge ahamba yokusimama usibamba nakana sibunge unobhuqabhuqa kuneze ubhuqabhuqa umshaye lo enibangisana nakhe etuka bheke phezulu lapho usumbulali ke nalezo khama zakho seyingcolisa uzoqamba amanga ukuthi ufuna ukugezela ikhwama uwena ufaka umuntu okubulala asesihle phela lezo sikhwama ufuna ukulahlwa lathi unyazi sigwezela nikhama lahlwa ngani unganze abulala nje wena ungahlala nomkhotho obulela umuntu egcekeni angithi uzosho umkhokha lo ngoba kwafa umuntu esibili abathakathi zangoma inyanga abakhunkula abacwiya yonke into sicela Nkosi ubadilizele umthwalo baphele ngaphesheya kwethuna nanganene kwethuna esibongweni sakithi abantu abanjalo mayibonge Nkosi amen esithathu Nkosi sina kunabantwana phakathi komuzi Nkosi kusukela emandulo abaphupha umachitha abalahla abahushula benziwa intelezi benziwa amakhubalo benziwa imkhumisa yenkomo benziwa izilwane kade eshe emini lo munye ethi ubaba wakho angazi uhamba olanda abantu uphi imdliwa khona into ebhlungu yenziwa abantu baqala asuke la aye eMozambique ayolanda iMozambique wena elithwetshuliwe ala ahambe nomuntu wakubo la bahwebelana lo muntu waseMozambique ubuye lo muntu waseMozambique azomfaka lapha ekhaya amtshale ingakho namhlanje mayisefika uShembe uthandazela abantu ubone ukukhuluma ilimi ingakho namhlanje uzumfundisa umajiye esontweni athi mayikhuluma ilimi uthi wasefuka emoya ukhuluma nemoya lembathe inyama yakhe yako Mozambique yako Nigeria yakuphi ngoba vele ulimi singaluzwa bese kuthiwa ukhuluma ilimi kanti abantu labo ekushintshana ngabo abaseningizimu neAfrika abakhunkulu bahwebelana nabaseMozambique abaseGhana abaseKenani
Kenya napho abakhunkulu bayazana kuhlangana emaborder gate lapha abakhunkulu behobelana imphefumulo yabantu mhlawumbe ey'ngane imikhuba abayenzayo lezi ngane zikhula ngala eSouth Africa ukhula kuyikwerekwerana uyabona sekukhulile sekuyisilwane esiyikwerekwerana leya la ngale uzwakala ukhuluma isiZulu phaqa akuzwakali labantu babathathe futhi bazobafaka egcekeni kuthiwa kubethela umuzi abafana babeze kuthiwa abafana phela ngiyazi ukuthi leli gama ethi abafana sekukhona ishift hayi thina sabethela ngabafana hayi leyo nto uyabazi nabafana bakhiwa ngani hayi wakhiwa ngezihlahla cha kuthatha isihlahla lezi esiphilwa ngale nyikinyiki le ezicubu zabantu iphile zibe mnyama bhuqe bese zihambe zifakwa lapha emgodini ekhaya kuthiwa kuqinisa umuzi bawukhishwa ubani la ubafana manje sengasekho umnikazi wabo uyabazi bakhiwe ubani usabagcinela wena imikhuba okuthiwa kufanele benze leyo ukuthi neyifungu la ukuthi akuhlatshwe kwenziwe yonke into ushembe bantwana benkosi uzogeza umhlaba kodwa ugeza ukuthi ageza impande mayibonga inkosi amen hayi sebekhathele inkomo yesithathu eyabantwana abaphuphuma abachitha abalahla abakhushula uthembe sicela usilandele bona entamkokweni ezisinzelane ebadliwa izimalasi ema-toilet angazi ke manje ngoba sekukhona nemikhuba eshiwoyo manje kuthiwa hayi wakhushula ingane ayise-toilet sihamba siyothandaza e-toilet angazi kuthandaza ne-toilet bese kufakwa ihlahla e-toilet kulandwa ingane imikhuba uNkulunkulu uyahlambalazwa ushemba uNkulunkulu ushemba umuntu umuka ngakini ethukela la ekhala emphefumulo uzokuthi umuntu wakini ukhuphuke la wangena ngesango ummemeza ushembe la mayibonga inkosi amen awuthaza ethukela ushembe phela uphilisa ngezwi amen hayi ngokubamba ngesandla ingani ushilo nje ngoJuly bebe ngekho abantu ngoJuly vala inkonzo uthi thina sikhipha umshumayeli thina sithi umshumayeli wambambi ngesandla mbeka ingubo uthi thina siphilisa ngezwi mayibonga inkosi kusho umveli nqangi amen eyesine imbuzi eyabantwana bahamba bengabelethwanga abaphuphuma abachitha abalahla abakhushulwa ushembo kwazi ubabelethisa bakwethu ngoba awukwazi wena ukubelethisa ungambelethisa lo phila umakoti lo wami into vele siyazi isiko nje ukuthi umuntu obokwazi mayiphuphumela ingane wakubiza izalikwazi zizomenzela umcimbi kodwa kudlula ekhaya indoda iyathinteka lapho anginjalo madoda ngeke phela egcekeni ekhaya umakoti mayiphuphumela ingane bese wena uyifikela umuntu uyahatula wathi uzobelethisa kufanele usokhaya athatha impahla abika athi kuzofika kufika abantu basezulwini la ngicela ngikhiphe izalikwazi ayihlambulukile zibambe laba bazobelethisa ingane lapha ekhaya kukhona impahla ekhishwa umnumzana ushisa impepha abike ngoba umlobokazi lapha ekhaya amen abese bafike labo mama ngisho kahle ngoba phela ngimina kwakwenzeka ngikhuluma into engayazi na umakoti wakethu akaphunyelwa ingane yami umfana ngabe na 35 years manje usina 35 ngale wethuna ngakwenza lokho ngithatha impahla wafika umkhokheli ngolesine wafika benza ubaguqo wenza umthandazo ngase ngisa nempahla babe sebethi abantu angiyibulala wafika ubaba mongizala wafika kuyena umakoti wathi umtshela umfana ukuthi angayibulala kufanele izoyithula emkhandlini othunywe uNkulunkulu iphila ngafika ngayiguqa umkhokheli namakhosikazi bathe abantu bala ekhaya nansi inkomo sesiyibikile eyokuthi lo mntwana ozayo abelethiswe okusemthethweni mayibonga inkosi amen bayenzeke imikhuba sezulwini bayenze kuqede ubuyise lezo zinto abayifunayo ninikeze bona beqhubeka nomsebenzi wayo ageza umntwana ngehlahla athathwe ayiswe ngasenhla umthula ngasenhla ayohlala kwelamathongo mayibonga inkosi amen udadewethu ke yohlathwa kanjani inkomo kobikwa kuthiweni futhi nje lenganathi khuluma ekseni ngabika uthini emsamo mawebelethisa uthini unozibani uyobelethisa ingane ezu3 yaqushula ifake emqonyeni inenhlanhla lenganathi khuluma ekseni ikhulume kwathinteka induna iphi induna yabo oyisawusho bengi induna abahuluke nazi athi khuluma leyo dikhuluma lana ikhuluma ngolimi lakhona yagcina iphatha umajiya ngangazi noma ukuthi akashawe umajiya ngoba la ngilizwe ulimi la ithima sesiphumele ngaphandle induna Shumayeli ngizwa kuvuze inyembezi ngaphakathi lento adikhulunywa ilengane la imkhuba ehlela lengane ayenze ihlangene nonina hayi nokuhlangene nonina unina wayephoqa sikhohlakala sika mama
uthi manje ngiyabona ukuthi le ngane ngeke izibe nayo nembuzi yokugeza intombi zobambatha inansuku ngasafanele mayikwazi unini ukuthi athi akubulawa ingane uzovuma kanjani ukuthi akathola imbuzi lo mntwana yokuthi azogeza intombi esathi akubulawa ingane egcekeni zezibo 3 usethi ke mshumali ngicela ungithintele yona ngifuna ukuyijuba ngifuna ukuyinikeza imali ngizoyifakela imali kwi-account yalapha ekhaya ama blocks ushemba iphendula ube inkomo ageze intombi ukuthi uhambatha inansuka engasafanele mayibonga inkosi kuqa wentombi kuqa isibusiso usitholi liphi lo ntombazana siphi kuqa iphi isihambile kuqa phela phama isandla nansi ya uthe nangi induna kaBhombela ithe nansi sihle lapha khona induna kaBhombela ayisekho kuqa induna kaBhombela awusihambile ithe nje izoyikhipha imali ifake i-account yala ekhaya iqonde nalo mntwana eze lo mntwana azoyiqhuba kube inkomo uthi inkosi ngicela ukugeza intombi ngoba ngafaka inansuku angasafanele ngangcolisa intombi zasezulwini kusho nanga uBhombela mayibonga inkosi abantu abayeke ukwenza imkhuba bakwethu lengane ikhuluma yajula ithi kuthiwa made besebebuza phela nduku ukuthi ubani osho njalo uthi lo osho njalo uthe ungakhulumi lutho wena ungakhulumi lutho la ekhaya uzoxosha uma wakhuluma ngalento amahlazo naba kade bekhuluma nawe nduku beyiphenya ukuthi awubochaza ukuthini mosho njalo abantu abayiswe uNkulunkulu ozobalungisa abantu mayibonga inkosi amen futhi akuyeke ukudlalwa ngabakhokheli abantu bafike baqamba banga ngabakhokheli athi umuntu unkosikazi ucela ukuzobelethisa kanti usho umuntu ingane wayibulala seyintombazana wayiklinya yena wayibulala umkhokheli uzokwazi kanjani ukuthetha lelo cala uzala uba kusinda wentombi nangu umshumali baba nangu baba wade phumela mshumali lo kade la manje usehambile okhale last week okhala ngokuthi umkakhe bebelethisa uthi bebelethisa intombi zentethelelo uthi uyagula bahlukene manje akahlali naye ekhaya kade la manje uthi ngiyakuyena nje manje uhambe inkosi ngaphuma mshumali ngiyomchazela yonke lento engizwe ekhaya emphefumulo uthi nansi into egulayo ukhomba ingane nje emakhabetheni manje abale kubala athi awunasi ingane yini uthi uloko wabo umkhokheli nje ubhizi uthi ubelethisa intombi kufike intombi ngeintombi lapha ekhaya kuthi wazobelethisa nengakholwa mhlawumbe nale othi uzoyibelethisa ingane wathwala ngayo isiyamhlupha usefuna ukubelethisa uzokusho njalo uthi wazabelethisa hamba kaShembe hey mali kodwa uNkulunkulu wami bathi impande yesona imbuzi yesine siletha kuShembe uthi inkosi socela zonke ingane ezingazange zilibone ilanga engazalwanga uyibelethise inkosi ngemfihlakala yakhe asezulwini kusuka kwenza sendulo kuze kufike lezi ezalo omakoti bethu mayibonga inkosi amen esihlanu kubacela intethelela abantu abone emndenini abone ezweni abone amakhosi abone umveli nqanga ezinye noma singabalulwanga ukuthi zimi kanjani kodwa bayayiveza abanikazi bazi imndeni yethu ithi khona abantu abahamba abone umendo wawo omakoti abahamba abone umendo bahamba bese omakoti sebeyizalukwazi bahamba bonile umuzi imizi yabo la begane khona beqomile befebile bephingile abanye baphinge nobabezala babo bafike baboshwe kufeni bangangena emndenini kube khona abantu abahamba emhlabeni bezenzakalisile beyibulele bona bangena emndenini icala lelo yafunana inkomo yabo kube khona abantu abahamba emhlabeni bezilile bengazange bakhunyula inzila bese kuba khona lezaliwakazi abahamba kuqala laba ondlunkulu bahamba eqala sebekhulile adlule emhlabeni enzele isiko lakhe yonke into asala nomzane aganwe futhi mayeselandela umkhwenyana laba basele emhlabeni bona mase bekhunyula kusakhunyula lesasalukwazi ngoba kwazi ukuthi asekho kanti ngale kwethuna umyeni wakho mayesekulandela uyamiswa imbizeni lapha ekhaya kuthiwa yima uyeza umkhwenyana wakho umzilele ngokomoya amzilele khona engale kwethuna uyakhunyula umuntu ohanjelwe umyeni wakhe mayeganile noma engasekho uyakhunyula inzila mayibonga inkosi ngoba usuke ezilile amen leyo zalukwazi yadinga ukuthi ikhishwe inzila zewuhlupho sigcina sezakha amaqembu ekufeni uyabona ngapha koma ngalapha koma abakhokheli bawofakazi
noma bethu abasigane nomakoti bethu into nje eyigugu kubona ukupheka ngithi njalo boma hawu ngiyabuza phela boma bami uma ungasavunyelwa ukuthi upheke udina ufa ngithi akunjalo indaba ezithu udina ufe ukhahlele yonke into bangigqizelana bafuna ngipheke mina ngoba yini indalo yenu nani waloko ukuthi nina nokondla isizwe mayibonga inkosi bese kuba imbuzi abantu abahamba beyongqingili indoda lana nenye indoda wesifazana lana nenye wesifazana bese kuba imbuzi yabantu abangazange baze bangcwatshwa bashiswa indaba yenkolo zasentshonalanga impethu nentuthwane ifuna isiqu isidumbu sikababa wakhe isitholanga akayindawo yihlo sikhuluma into yayikhulunywa la ekhaya emphefumulo khona into engiyishicilele phansi la engifuna ukuphetha ngayo engibhekise koma uShemba akhuluma ngayo amalungelo omuntu wesifazane avele ezulwini kumveli nqanga uShemba ufishane nje unyazi lwezulu sifundisa ngokuthi masiqonde ukuthi owesifazane uyisitsha sasezulwini sokuhlala isipho sasezulwini umuntu mina nawe umuntu wesifazane ungumsebenzi omangalisayo wezandla zikamveli nqanga amaqabuqabu inqayizivele yoqobo endalweni kaShembe ungumqhele wendalo indlovukazi ekhaya nkosikazi yoqobo umngane omkhulu nomlekeleli wendoda ekuphatheni kwekhaya nabantwana unyazi lwezulu sifundisa ukuthi umuntu wesifazane wasendulo kade wabakhona ufuze umhlabathi nguyena ophatha isiphuku kembeleko kanti nekusasa lesiqalo somuntu esisuka emntwaneni lisentendeni isandla sakhe unyazi lwezulu lisifundisa ukuthi owesifazane uthandeka ngomoya wakhe ophansi ubumnene bakhe nomusa wakhe nokukhuthala nokubekezela kwakhe abe nento nothando unogazi oludlondlobele olesabekayo nobuhle obudida ingqondo unyazi lwezulu lisifundisa ukuthi owesifazane uphiwe umveli nqange ukuthokozisa umyeni wakhe nomndeni wakhe kanye nezihlobo umveli nqange wamdala ngokwazi futhi uyamazi nobuhle bakhe uyimfihlakalo umuntu wesimame uyimfihlakalo eyinqabo ngeke wayiqonda eqondwa nguye kuphela umveli nqange wamenza waba njengelanga lona elenza kukhanye kufudumala ezweni mayibonga inkosi ingakho ke uShemba sibahlonipha abantu besimame ngoba abantu basezulwini boma bami nani bodadweni musana ukufuna amanye amalungelo na amalungelo nasezulwini hayi la ukufaka amabhlukwe akulona ilungelo lelo uyesihogweni mawunjani hayi lelo kwenza imkhuba ukuthi ingane nithi azihambe zokukhipha izisu njengalo mama wadesho la uthi mntanami ilahle lesi sigebengu sihlale ngawe ilahle awuyikhuzanga ngani ingane ingakahlangani nesigebengu wawusuthi manje seyikhulelwe usuthi ayilahle ingane uzoboshwa kuzophela leli lungelo lokuthi wamaqabuqabo buhle wendalo uNkulunkulu ayidalele lokho kubantu besimama ugcineni boma bami ungathi hayi mina seyilime zetsheni ngoba lapha ethuneni ngeke ilime zetsheni uzophuma ethuneni ungadluli bese ubuye uba uhlupha ngitshela omama njalo ngitshela thina ngoba imkhuba isuka kithi ingane ezeyihushula izisu nje ingoba ithina siweze sixhuma sesibaleka madoda ingane umuntu besincika obondweni ingasazi ukwenza njani uNkulunkulu bemasiphile lezi inkomo siyakwazi ukuza nazo ekhala emphefumulo kodwa hayi kanye kanye lawo mandla khona futhi ungaqala ukunikela lapha ekhala emphefumulo ukuthi uzogeza ithongo uma usathanda ijiki ungayezi futhi uzoqala lento uma usanemicimbi ufuna ukuyenza manje eduze nje uNkulunkulu esazothungatha abantu bakini inkumbi zezizukulwane engangeno lezi ekhanda lakhe ezinye usazoyibeka ezigcawini ngokuhlukana ngamacala abo ebaqolisa amacala abanye basanenkane bathi hayi abanendaba bona kuhle behlele esihogweni uNkulunkulu esazobancenga wena nje sekuphela inyanga ezisithupha usuthi wena usufuna ukuba ngenisa ekhaya ujaheni yonke leminyaka yamakhulu enkulungwane ungabazi bahlele iswini zeyilwane usuthi manje ubajahile uzobenzani ngoba labantu abamveli nqanga fanele baqede uNkulunkulu esibhedlela ukhona umuntu okafika athene ngicela ukubuza njengoba lo muntu ngimfaka la uzodishajwa nini ngoba udokotela wazile umuntu uthi hayi lo sesimxolengile hayi ufuna
i-orthopedic hayi lo ufuna i-psychiatrist lo ufuna ukuthi bazana bona sebem-examinile esibhedlela ukuthi lo uguliswa yini nani ahlala lini mayibonga Nkosi asimusa ukuxhamazela uShembe sesakhele umfulo omhle kanje asimlindi uShembe mayibonga Nkosi ma umlindile uyongena ekuphakameni kuphela kwathi inhlungu uyongena ekuphakameni ngoba egcineni bazokhulula abantu bakini sebebahle senithi manenza umcimbi ekhaya ungasuka umkhopolo nomona uzwile umkhopolo ade khulunywa la umkhopolo kade ukhulunywa la manje uzothi babune nawo umkhopolo angisazi bekuthiweni abantu abanomona bayoqedwa nini umona nje ubusujaha ukuthi no hayi ngifakile imbuzo embili emva ka 3 months sengithi manje ngizozwa awusibhekela khona umuntu omsho nje athi awusibhekela ukuthi nakubhekwana akubhekwa la ekhaya ayikho into ebhekwayo umnyazo umphefumulo waziyo uShembe mayibonga Nkosi ungaxhamazeli ke umuntu engcono uqala wena wenze lo mgilingwane yakho ungaqala unikele mawusakhonza ukuhlaba nje uthi angekulunga mina uphela u3 months ungahlabile yini wena wana u3 months ungahlabile wenzani futhi lapha ekhaya phela inkolo yakuleli izwe nje wawuhlaba ngoba kunesidingo esithize umani nje usuku uhlabe nje umthetho nje wenkolo lelizwe umani bese usukuhlabe nje njalo ngoJanuary siyahlaba yinde yodwa ehlatshiswa ngoJanuary imicimbi mayivela ngoMarch kuvela isalukwazi sesithi hayi angiphelelisiwanga mina mntanami angixoliswanga uyolinda wena uJanuary ngiyabonga umveli nqanga unyazi lezulu ngicela ukuma la besicelile ukuthi socela ukukhulekela undaba ezitha abeke libe linye inkosi yakithi endlenkulu ngizomcelela abantwana abahle basezulwini abeke libe linye inkosi ibusisa izilayo amen bantwana benkosi enhle yakithi ekuphakameni Shembe ingcwele oziqu zinhlanu Shembe unyazi lwezulu wasebuhleni bamaNazaretha ngicela inkosi imukele ukuphakama kwami phambi kwabangcwele amen amen lo guqile inkosi yesizwe seziziqoza ngaphansi kwendlu yobukhosi basendlunkulu eHabeni amen amen bantwana benkosi ngiyathuthumela ngoba indaba inkulu engize ngayo lapha ekhaya lemphefumulo isuke emandulo mangikhumbula kahle isuka lapha na ku 1856 lapha inkosana yakwethu izinyane lesilo izinyane lelembe umntwana umbuyazwe kwaba nempi yabantwana nendlu yakwethu enkulu yasoSuthu bantwana benkosi okwami kufishane ukuzothi phambi kwenkosi yamaNazaretha sekuzwakele amen ngoba side lesisikhathi indlu yakwethu noma abantwana bakwethu noma inkosana yakwethu endlu yeziqoza besosizini namhlanje uShembe usikhumbulile ingakho nje ngilapha ngizothi nje bantwana benkosi sengizwile ngizocela ke umhlahlandlela noma idirection enkosini enkulu yamaNazaretha unyazi lwezulu ukuthi lungipha amandla luphe indlu yakwethu amandla okugcina konke usizi lwabantwana ababhekene nalo namakhosi wonke engene endaweni yawo ukuthi namhlanje uShembe noma kulesi sikhathi sami olibene lamakhosi endlu yeziqoza ukuthi kulesi sikhathi sami uNkulunkulu asikhumbule ngoba umuntu uzozibuza ukuthi lento kusukela ngo1856
kule yampi yabantwana kungani kuze kwathatha leli igxathu lokuthi uma ngingene njengenkosi umntwana omkhulu wesihlanu endlini yezigqoza ukuthi kuze kube khona lo myakazo. Ngiyafisa ke ukuthi uNkulunkulu kaShembe nokhokho wami ukhokho uMamthembu okwakuwumkhokheli kuleli bandla ukuthi bangilekelele bangipha amandla bacaba indlela njengoba umshumayeli uSithenjwa eke waveza wathi umsebenzi mkhulu osihlalele kufanele ukuthi ngize ngihambe ngifike endlini yakwethu enkulu oSuthu esilweni njengamanje esibusayo ngiyobika lo msebenzi ngoba uthinta lezi zindlu zombili. Ngiyacela ke ukuthi uShembe angihambele phambili, asihambele phambili siyindlu, asihambele phambili siyisizwe sesigqoza ukuthi uma sunyakazisa lo msebenzi uphumelele. Ngiyazi ukuthi kunzima nemisebenzi indlela kwethu oSuthu ebhekene nayo, kodwa uNkulunkulu asihambele phambili nje asithambisele sifike yonke into isilungile. Amen. Nomsebenzi size ngawo bawumukele noma ukukhuluma uNkulunkulu asesivezele khona bakumukele, sikwazi ukuthi abantwana bakethu abasosizini, abantwana bakethu abasemanzini uNkulunkulu asilekelele ukuthi bakwazi ukukhululeka kulobu bugqila ababhekene nabo. Bengiguqile kuvala umhlangano phambi kwenkosi lapha emzini waseBhleni ngathi Shembe oyingcwele ngisiza ungipha amandla ungixhumanise nezimpande zami ngoba izimpande zami zigcwele igazi ezinye zamuka namanzi. uShembe washo izwi elilodwa wathi inkosi ikubusise, ingakho ngikwaziyo nokunyakaza ngoba ngiyezwa ngisho nasegazini ukuthi kukhona okuzokwenzeka. Amen. Ngalawo mazwi abantwana benkosi ngibonga ithuba kumgcotshwa wenkosi uMajiya nebandla lonke ukuthi linginike ithuba phakathi kwalomuzi omkhulu okuyikhaya lemphefumulo la yonke imphefumulo ikhona yamakhosi onke ohlanga ukuthi uma sengikhulumile bangizwe, umoya wabo ungizwe, basipha amandla ukuthi konke lokho esizokuthathisela lapha ukuya phambili ukwazi ukuthi kufezeke. Amen. Bantwana benkosi ngicela ukuma lapho inkosi ibusise nikuzwile. Amen. Namuhla ayeza ngamandla sango sele evolewe para sango selivuliwa uyezwa utumo alotuma kakhulu Lobeza
okhethiweyo ubevela emagumbini amane umhlaba bephanga ke ukungena omenzi engakavali bephanga omenzi engakavali kanti nxa sekuvaliwe awusena kungena nanxa uthanda nanxa